I evo narednog gosta ovde pored mene. Priču nastavljamo od prethodnog gostovanja. Ovde kod mene u studiju je Ljubomir Kostić, poverenik Dveri i Pokret za život Srbije. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro. Evo ovu ekološku priču nastavljamo, priču o očuvanju tradicije, duhovnosti, uopšte svega onoga što je najosnovniji opis nas koji živimo u zemlji Srbiji, koji potičemo odavde, tako? Tako je, između ostalog, to je naša priroda, naša zemlja, naši prirodni resursi. Ovim povodom i povodom osnivanja ekološkog pokreta iz Novog Sada u Nišu, Dveri Pokret za život Srbije sa družinom Hrasta žele da pruže podršku ovim divnim ljudima koji se već godinama, pogotovo gospodin Nikola Aleksić, bore za jednu istinu o ugroženosti naše ekologije, naše prirode, zdrave hrane, o zaprašivanju iz vazduha s različitim materijama koje ugrožavaju budućnost naše zemlje i naših ljudi pre svega. Da, definitivno jeste, ali ono što kažete o istini, istina je vrlo alarmantna na ovu temu. Jeste i nažalost pojedina udruženja građana, nevladine organizacije koje se bave tim pitanjima izlaze sa nekim podacima, drugi internet je prepun različitih informacija, ali one do onih bitnih državnih medija sa nacionalnom frekvencijom štampom dolaze tek ponekad i onako malo uvijeno dosta. Recimo, mi dosta ne znamo o tome, ali zato i ovom akcijom koju preduzimamo želimo da obavestimo i pokrenemo građane Niša da nešto konkretnije urade. Jer trenutno ovo što se dešava sa genetski modifikovanom hranom, uopšte organizmima, je pitanje koje će se odraziti na budućnost u sledećih 10-20 godina, ali tada je kasno da se reaguje. Zato trebamo sada, mi pokrećemo peticiju protiv genetski modifikovane hrane. Sutra ispred tvrđave od 10 do 13 sati imamo svoj pult, podelit ćemo 100 kg zdravih srpskih jabuka. To su ove sorte. Mi smo u proteklih 20 godina izgubili preko 30 autohtonih sorti jabuka. Tako da... Kako? Kako? Jednim nemarom, jednom nebrigom, po principu tuđe je bolje, naše ne valja. Znači sami pomažemo, da kažem, nekoj našoj, pa po znacima navoda ili bez njih, propasti. Pa to je pre svega izgleda naša lenjost i naš odnos, jedan nemar. I upravo Dveri Pokret za život Srbije su iz tog nevladinog sektora i želele da se ta ozbiljna politička pitanja, ne politikanska, kojima će se baviti ljudi od danas za sutra ili za neki... Već vrlo životna, da. Životna pitanja i to je prava politika koju svaki ozbiljan narod i svaka ozbiljna nacija treba da vodi. To je konkretno sada pitanje zdrave hrane, naše budućnosti. Mi smo rekli biram zdravu hranu i zdravo seme koje... Jer imamo i zdravu zemlju gde će se apsolutno... Tako je, to je i sa vodom. Znači mi moramo da čuvamo prirodne resurse naše, jer u budućem, na dolazećem periodu je svaki narod i svaka zemlja koja sačuva ono svoje osnovno, to su prirodni resursi, ima nade, ima perspektive za njih. Apsolutno. Gospodine Kostiću, upravo je to bilo neko moje naredno pitanje što se vode tiče. S obzirom na to da smo i tekako ponosni na naše izvore, na nezagađene izvore koji, eto, govorili smo i o, recimo, samoj okolini i regionu grada Niša, koji je prebogat izvorištima koja ne protiču, recimo, kroz naseljena mesta. Samim tim, dakle, direktno je najčistija moguća voda za upotrebu. Tu imamo već takođe jednu alarmantnu situaciju da nam se postavljaju opet ti čuveni neki uslovi od strane Evropske unije gde nas uslovljavaju našim bogatstvom koje bi trebalo da privatizujemo, da upropastimo ili kako već, koji već izraz upotrebiti. O čemu se radi? Pa ja bih ponovo podsjetio vaše gledalce da je jula meseca od strane Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke uslovljena privatizacija svih vodoprivrednih javnih preduzeća. Upravo je u toku potpisivanja peticije koju su radnici zaposleni Niškog vodovoda pokrenuli da se ne privatizuje. To je, da vam kažem, suštinsko pitanje, to je ko će raspolagati tvojom vodom, na koji način ćeš ti dobijati, po kojoj ceni, sa kakvim kvalitetom,
kakvi su interesi ili nisu. Jednostavno, zašto čovjek razmišlja previše da mozgi da se u njemu bude paranoične misli, jer svet ni malo nije bezazlen. Mislim, postoje i javni dokazi. Evo, konkretno što se tiče vakcinacije. Dveri su prošle godine na Mašinskom fakultetu jedine i prve organizovale tribinu o vakcinaciji. Tu je bio stručan broj ljudi od ugleda i sve to. Mi smo bukvalno bili ismejana sa tom pričom. A sada, recimo, jedna televizija ozbiljna izlazi otkrili su toplu vodu i izlazi da je to bilo. Mi smo upozoravali na to prošle godine. Tako se sad isto radi sa genetski modifikovanom hranom, sa vodom, sa izvorima. U tom smislu želimo da pružimo podršku ekološkom pokretu iz Novog Sada koji svoje povedeništvo osniva u Nišu. Za sutra smo i najavili predavanje gospodina Nikole Aleksića. I na taj način također će predavanje Nikole Aleksića za vaše gledalce koji su u Pirotu. Dveri Pirota organizuju tribinu u Pirotu u velikoj sali Doma kulture od 17 sati. Gosti, predavač Nikola Aleksić također. Ulaz je slobodan, pozivamo sve da dođu i posete tu tribinu jer su vrlo bitna pitanja i jednostavno najbitnije je danas informacija. Jer ljudi koji nemaju informaciju također i koji svoju lenjost prikrivaju time, sve to isto, ne zanima me, hoću da sačuvam svoj mir. Mir njihove dece i zdravlje je sad u pitanju, mi rešavamo, imamo odgovornost za to. Ja bih podsjetio samo, znači sutra ispred Tvrđave od 10 do 13 sati Dveri pokret za život Srbije deli 100 kg jabuka, potpisivanje peticije protiv genetski modifikovane hrane i propagandnog materijala, a Družina Hrasta deli sadnice hrasta. Tako da pozivam naše građane, gledalce naše građane da dođu, informišu se. Ko želi da se priključi akciji, uvijek imamo nešto zanimljivo. Također pripremamo u narednom periodu jednu akciju također na ulici protiv zlostavljanja dece i roditelja. Što je vrlo bitno jer je velika fama oko zlostavljanja dece, a šta je sa roditeljima koji također zlostavljaju i sistem obrazovanja i zakonodavstvo. Podsjetio bih na juvenilno pravosuđe koje nam se nameće. Svi smo svedoci slučaja Nastić u Americi i tako dalje. U Finskoj je oduzeto preko 5000 dece od roditelja zbog bukvalno, da vam kažem, banalnih razloga. Komšija te prijavi i da ti ne voliš svoje dete dovoljno i onda državni službenik preuzima brigu o tvom detetu. Mislim, to nam se također priprema. To su svi ti neki zakoni koji nisu dobri i jednostavno ne kaleme se na naš mentalitet. Mi nikad nismo imali problema ni sa više nacionalnim sredinama. Znači, Srbija od Nemanjića živi u multikulturalnim, više nacionalnim, više verskim sredinama. Nismo imali problema u miru, u ratu. Ne daj Bože, uvijek ima problema. Pa i mi smo nečija deca i nikada se žalili na roditelje svoje nismo i danas smo mi roditelji i naša deca se baš nešto ne žale na nas. Večito neki problemi koji nisu deo naše priče. Naš osnovni problem nemar i loš odnos prema svome, nepoštovanje svoje i nepoznavanje svoga. A kad čovjek poznaje svoje, nema problem ni sa tuđim. Apsolutno, to smo malo spletom okolnosti i događanja jednostavno i napadnuti svim tim i počeli da zaboravljamo. Da, ali greška se da ispraviti upravo i ovim tribinama i praktičnim akcijama koje su najbitnije. Da se ljudi pokrenu i da shvate da ima nade. Njihov glas vredi, ne samo na izborima kad zaokruže listić, već svakodnevno i to je ideja našeg pokreta za život Srbije. Raščišćava se situacija oko toga, da. Želimo da svako od nas učestvuje u politici. Znači, nema niko prava da se bavi politikom samo kao član neke stranke ili neke organizacije. Svaki građan ima pravo da se pita za određene stvari, ne samo na izborima. Bio član ili ne? Kakav član nema potrebe za članstvo? Upravo to. Gospodine Kostiću, dakle, vratila bi se sad na sutrašnje dešavanje ispred Tvrđave. Da li će, recimo, biti odgovora na pitanja naših gledalaca koji će biti sutra ispred Tvrđave da bi podržalo ovu akciju Dveri? Da li će biti odgovora na pitanja oko genetski modifikovane hrane? Mnogim našim sugrađanima nije jasno šta je to genetski modifikovana hrana u praktičnom smislu. Kako mogu da se... je osmišljen i koncipiran tako da upozna svakog prosječnog građanina Srbije o tome šta je genetski modifikovani organizam, koje su opasnosti, primjeri stručne literature, stručnih izvora, naučnika svetskog glasa koji su upozoravali na mnoge stvari koje se tiču genetski modifikovane hrane, također životinje koje jedu genetski modifikovanu hranu. Mislim, postoje ljudi koji su stručni, koji su tome bave. Mi se ne predstavljamo da sad sve znamo, ali upravo upućujemo na ljude poput Nikole Aleksića, poput Ivana Juškovića iz Družine Hrasta, koji čovjek je svoj život posvetio ekologiji i zelenom pokretu,
Znači, mi upućujemo na ljude koji znaju taj posao. Samo alarmiramo i pokrećemo pitanje koje su prava uvek i na pravom mestu. Trudimo se bar u tom smeru. Još jednom da ponovimo, dakle sutra je ispred Tvrđave. Od 10 do 1, pre svega peticija protiv genetski modifikovane hrane, deljenje zdrave srpske jabuke, sadnica hrasta i informisanje građana o tome koju opasnost predstavlja genetski modifikovane hrane. Nadam se da će ovih akcija biti sve više dok jednostavno ne dopremo do svesti svih nas. To je najbitnije. Apsolutno, da shvatimo definitivno šta imamo. Sami odlučujemo i sami imamo odgovornost. Da. Hvala vam puno. Nadam se da ćemo se vidjeti nakon akcije, da vidimo kako je akcija uspela i da najavimo sledeće akcije koje nas očekuju što se tiče Dveri.